Musyoka ina nenginja tonga mubea kwa ngai nundu wako kwitha ni baba na natonga mubea kwa Mutongo TV nundu wako na bebata wa kumbita kundhocha atoke kunene ya maundu ma uteti nthini wa nthi ya Kenya. Asante. Yes. Tuambie hapo uungu wa chama cha Wiper na kithini wa opposition. Ndisiku na opposition ni ile kana opposition ni mwe. Ndoto asisia linda mwanda pena linda ile. Ila inatilikile kuma chamani cha ODM. Linda mwananchi na linda ground. Linda ground ni serikali. Linda mwananchi the opposition ni opposition ile inaenda amboto the sia maondo. Pe opposition ya Kalonzo Musyoka. Na ve linda mwananchi nenge kuone kata opposition ya Edwin Sifuna. No nasie ndini wa siasa siasa ni mubango itha awi muthanda muno na mubango la yitu tukwatilile tukwasia twende na ukunikila serikali ni asia ni mubango ulotongwe ni His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka balabe ya Rigathi Gachagua na ndo ta Matiang'i Wamalwa timu ici ni nethitwe ye bai kwete serikali yaitie ni kwenda mwene nthi asubiwe na ni banokie betha be mwaniko nthini wa chama cha ODM pala kumotene Secretary General wa ODM Ulani Sifuna withitwe kumatene ni wonanisie kwitha ate kwitikilana na utongo wa serikali la ibobo na mabikia bandu meka ODM yeka o kutayabe ndwanya Secretary General wo na wethi ya timu isu yatiwa ye na Secretary General usu wa impya ikwiwana na cham na eno ingije ya na kina Sifuna Sifuna na momambe ya fugufugu yo kana mupangilio wo ukwijita linda mwananchi balama na kunia ralisia nona imwe kitengela ilenge mana kunite Kakamega na ni mana kunitenge bandu beta wa Mukuyoni ikana sie ini tanzio nzio ya kwibanga nondo kwa uwe mwene nthini mubinyekiku na iyo ikanasie ni musie munene wa Ilobi na nyikila nonie ni aibo kwa nthi yitu ithesu ni our capital city yo la tutona kwasia tukiwa twendete Singapore drainage system sionde nita nilekelelio muno malelo ma Ilobi ni malekelelio muno na chikindu cha kwendesia kou ila Sifuna na kina Babu Wino mekonekana mayasia ni mekwigwa kwitha maeto la inonge wa kuleana na serikali la yebo me right na ningu maunga mukono kwitha monie mataile kwitha masia ni undu aitwewa ODM baba yuka kwitwa amitiete nthini wa broad based ndwailite pe bandu basia kindu kikisio ni kisio onenthi yonde kaliana nacho na kikithuku ni kithuku onenthi yonde ketikilana nacho kou undu mwene nthi ubine kikite nondo mwene nthi withitwe alekelelwe mathinani ngalamele na likile Ilobi kwangileka nimetumi Ilobi nondo noyo inona nikie asarele nonekie nondo uthukumi na serikali ya thukia nenthi ngalama ilaito sithaitona kulika sindu cia muthembo ni cio Kalonzo methitwe kuma tene maileana nacio la kwa me timu ino ya kina Sifuna na kina Babu no timu ngwasia yekite nesa na ni yende na kwikonesa kila cha bata na naile kukanya andu maito ini timu ya andu mamuika omunini na ninawia ninagwo yo timu kambuno ngona ye mundu la unio matwika kumbania cha thicio yo niyo ina nundo jitokeza kwithia yi mucha cia side shows kana ni kindu makuna ta movie matuoni mewa serikali ne serikali twesila na gwitina twindia noyo ni matwika nikenda capture
no mana withie ni besikie kana musumbi la twinake no mukatika asumbi ala asolibyo kesiasa so wendo bia kai kala ta kende gothauko nasia ninawia wa kwitha nundu be wivia genzi onyokewa na no mpaka nundu yo genzis ni mesikie nesa kana ni malete utongo yola wibobo na muiko wiba nutonya kwitha kwanzi emwe kanengi utumitwe uvathilietwe nikendo ndaivati kura cia genzi ikenda ikese kwitha ciba ya Kalonzo na ile akwiana kuu witano wako nietha akina Sifuna nimekwendea nthino nesa no mokie babe akina Kalonzo na akina Gachagua nikenda tu unite twithe na force imwe itonya kwinucha musumbi ula wibo na serikali ula wibo batenge waya uswani akeli na ndilikanywa landu maitu mekwika luma kona tatwa ile kwitha serikali nime beto bauti ya ila mundu muko kwibagwa na beto bauti na ila wenuchwa na nienda kutabyando na kiukithe kim records kana kwa bahati ndoku nundu ya ile ya ndoku usumbe la webo ukasioka kibilani andu amekuona mekwitanga wa State House meanya kwitwa State House na ila manetitwe musumbe ucio nundu ndekindo ketha agenda project ito kuona itathanwa mbingi nienda matha kana mbingi ciitha cia historia itisa kwikwa na nienda matapia kana cindu mbingi na mwene nthi ni ubinekika muno nundu mbesa cioneka ciitha ngalamele na likile ya campaign ngalameno likite yo ya kwitwa cindu ici mbingi ikatilika nundu ju musumbi wake etha agenda gigo kwenda atek ku no kwita itwa metitwe nikenda mathenge manengane kura cio kamba na mainengane kura cia kundu kula kungi indi musumbi ucu kwa bahati akacioka ni wacioka kibilani mesolili kana ndeto icio ciakwa cia kana pe tofauti ya kwibagwa na kwenucha na kutwao kundu ona ben na uwezekano wa linda mwananchi kwisokwatiania na linda ground makatwika ingi kindu kema pe ona uwezekano wa kwisokwatiania lakini timwela ni nanye no ngutapye kana ndinenda linda mwananchi la inai Mukuyuni which is my constituency na ndine leo mienda na kindu kingi one nililikanite kana Sifuna ulani we kuoneka totongo esi ekundi yu at one time nimekalile ndiye secretary general wa ODM na mona nye kibuthia kingi muno kwa mbai jitu ya Mukamba kwa kwita mundu Dr. Stephen Kalonzo akeke interview na mabanganita wabaluka na mapiki mathakarua tawe running mate wa Raila kiucha ikibuthia kwa mbai ya Mukamba na ndiaisa kwigwa tanisi cha ODM yu na itha yengi na neba nyeyu na wasiola yu waile kwitha wisikie na musimamo la wa kwa no la twaile kwitha na gweta chama cha Wiper ni kana ODM twaile kwatangana na moto isubita muno niki meutuko na chenga tribu cia nona na nito ungamite namo for the last 15 years His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka maitaeli era ni meitwa Raila na ya katatu ona matwikinitie mikanile matwikanisie Stephen Kalonzo ni waungamie namo kwa hiyo twina chance kingi na no sio keneketha yisi kana ithi tamba ya Mukamba twetina wa Stephen Kalonzo wa Musyoka ona ndo alangi onthe meka twitheti wa Stephen Kalonzo wa Musyoka na endete mubake 11 nundu Stephen Kalonzo wa Musyoka ate endi ni wa presidential umu katika presidential candidates nini kana kusinda nundu akatwikwa ni mbai karibu cionthe probability ya usinda jibonene na no we usigwa kone katona ku face Ruto na nundu Kenyans maikwenda mundu ina kelele muno menda mundu bwana kwitha ile na kwitha na mibango na nonze ngano ndo andu mabikia bandu kethia ni menda kwete kibuthia kubindia ti kwaje wewa nai kana kwaje ndutonya His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka nowe no mamaetie mubango la wikwe wa ko yandu maitu mamuika wa boda boda na nibo maetie mubango wa imusio muno wai wa
kusiania ni hata ndi yaitu ya Kenya yetha na uchumi wekabala na sindu mbingi ni cialokilela Stephen Kalonzo wai munini wa musumbi wa Kibaki kwa hiyo mibango ila mekeie na no mama wakete na vision 2030 ku mundu loto na ko twa yesia vision yesu ibati ungi no Stephen Kalonzo na nienda kwa sio ndena huya na nde utelemwa ndasia kana Stephen Kalonzo 11 na atuyeketwe nesa ni oficha 50+1 lakini timu eno ingi kevanya ajuaji makasi ameenda Kalonzo matatuyekete Kalonzo Kalonzo no wale opisie 50+1 na bai mundu ungi opicha 50+1 na jitu negotiate tamba ya mukamba to negotiate na ndaya itimu yuwe ya nundu with ya nita ndo wana mubela uitha ukwa kukachunja no timu iko kobika kula pale patalea kwatika na musindi ukethia onaitha mubela uyamuwa na penalties tuendete mpaka ba kuju ni chaile kwenda straight ukethia ndo ni mama na kana tuendete mubaka 11 na ODM twimekwatia basa o twimenda twisi nando machenga nando mato tuthauke kalata kateka sio na twimana kana meudu tianza wa maenda ma negotiate nza maita meanona tubuka negotiation yes ndinu wa mwaniko wono kwa na mato na kwita na bargaining power serikali ni kana opposition be mwaniko so ndina kwati neso wemaanisha mwaniko wa linda mwananchi na linda ground of which linda ground yende kusukumia inengo mwana wa DP Deputy President 2027 nangaleko nenge linda mwananchi na moni mato na kuka opposition makasi amebageni kina kike thani makwenda kwa atania nenyo nuko na mena bargaining powers yukindu kimwe kana sie ngayende ngaleko latwe nundu ithu twenda kweka mwene ndinesa nundu ila ODM yaende ana usukumia yachijenda mwana wa vice president nake mundu Kidiki ebau ye maanisha manewa mwanozu nake Kidiki na andu make ni maondoka na meitha matono kuka batwe kwa unye mpasuko we katikati wa ODM it's to the advantage of Stephen Kalonzo wa Musyoka nondo ondu mabine ya Kidiki muno baya Kidiki nake ni woka ondu maende na kuaganika ODM ititha ina bargaining power la ile kwitha itha nayo tenela itha ikwatanite na no mana ngutabika na no ibindete nabika pe timwe ya Mombasa nayo yukite kwitha ititha na mulengongi ya ODM ko ODM yukite otiala obaja Janglandis Wanga na Oburu na batoka mulengongi we Sifuna Babu na nibekuka kwitha mulengongi wa katatu andu mata wene wa timu ya Mombasa kwa ninene kana mupasuko wiobo na nundu nutonya itho na okesheniwe no the sitting president na ito tandu ma opposition nitwa iloteke kana kosa baitola munene pyo munga wanyikoni nundu no nisi ODM no ye mwina threat lakini nondo ne yekalete sambarektikia na ya ole kabino le na inagwa mwingi tena mwana yuta united opposition ku take advantage ya tuka timu ne akina Sifuna ethani mamini etakwitha mokito tete ya mwene ndi na tuisio kaingi tuisisia na pwani mulengongi na gwo kwitha wenza na gwo tutonyo take advantage na wata na baya namo papa soka nondo Kidiki na kya siku mwanza nibe kwitha oba kwatika na timu ingi na yo tusembe twose yes tuke ba kwa linda mwananchi ni nokie mukuyoni na ine constituency ni ya kuna ndo na athi no mbete kila ngokoli yake na mumbunge uwakilio munge kuno nuonekete mabina maingi atambuka na mo ikitengela kuma mambisi athi na mokuna maita ogina mukoyoni maboni maukoneki ni mera twiwa tusoma asindu either kwa kuona kwithukicia
na kuinengo ibinda ukanengo kindu ibinda ni withia no sia na nyinyi ne bakwa kwamba kusiesia na kukinenge ibinda nundu one nenese sifuna na babo wino na timu yesu meona interest ito na ita nambo disclose wa MP wito ulani wabata byo eba nikenda withie no wethukisia momena mubango mau nundu information thini wa politics nikindu cha bata kuwe ba uga ile kwitha aende na kwithukisia na not kindu na kimu kitwa kwitha kiute kana kitaili kwitha kitwika His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka ulani party leader I to notify lakini kwaju noni no sio nyinambe kwitha ni bote ni siesie na nini na notie na interest nundu nini na ati hikendo kana andu asu mundu esibuna na babu maina hata Kalonzo openly ila tu is ground yesu ni ya mundu e Kalonzo na ila tu kuona United Opposition matembete ni tuona twabika eneo ya Kashakwa timu yesu yethocia Kashakwa twabika eneo ya Kalonzo ni tuona timu yesu yethocia Kalonzo twabika timu eneo ya Wamalwa kana mundu Matiang'i mana yo Kisii ni tunonia mayokilia mwana usuita wa Matiang'i kuni nina noti ya kauseleke na ndwisi ke wakate mwani lui kendi yake koi na ndiambo kutabyo bumbeni kana nini nonie nini likene kana sifuna au eo SG nimekiria mwana witu Kalonzo interview ya chate kwa wiki unike bodia kwamba ya mukamba kwa agikuye na ngopi nini chene na ngasio kangamanya kana andu asu ni mailete kwitha maita Kalonzo ila maenda eneo ya Kalonzo makata andu alangi lakini nundu mena interest sio nisio kitomi ukuona mabi kapa na ni ndo kutabia kana andu ni moibete nini nakwiye mwana kyo mwe bandu beta wakola niendete uyani muthenya umwe this week na ambia no naise isio nake ethia kana andu asu ilaki mumbunge witu na Rebo Joshua Kimilo unate Stephen Kalonzo mba no sio na imukoyoni no naisi chona sula wasifuna na wambabu matenega meani kwa uya wakwa na kila niende na uswania kana ndo ama tonyeitha matenda matonyelelwe eneo ila si United Opposition ikenda meso akeuka nota wagwo kwa unenda uthuthio MP wito na nota yo nene lwaki ethe bau taspai ethe bau taho wa convince timu ezu kana bai mundu ungi woza kibela kina wina experience notona kwitha kila mundu emuyani nundu Kalonzo tena kauna mundu ndeneto moja sindu cia andu payungi utona kwitha kia na pai mundu patience na wo mezio la nyine wona na mundu Stephen Kalonzo ku MP witu aile kwitha eba mwanyani wa kuetabia timu ezu kana no Kalonzo na thati Kalonzo ni Kalonzo uto na kila kingi tutetha twi makini kuete amaitha maito kana mete amaitha nundu siasa nite na mbemwe kana ili no na mbemwe kuule namba ile theo mu maitha waku kuete andu ala tu compete namo kumaete maeneo ni maito kana kumaete bedroom tuthaukia kuya nundu be wa kamba masia mundu wenyitha yimwe ndathauka kithanga thini kwa ju nundu ni mono kie mukuyuni na nazi chanona titamena agenda nzio maikambe kuetwa kamba ingi mambo kwati woku twambo meku wanesa usiwe woni wakwa na indambuka icio wakwa lisina impact kula kwe mwenende ni ndambuka cia bata muno nundu kindu jambe menene ngewela ngunena ya one time na mainena ngewa ya one time no ni ma encourage ma ke kuka kuno ndi one time yekwo mai kundu kula one time ye two time ikoneka ta Rift Valley na strongholds cha timu eno yekwitwa UDA na and associates maiku maike kuka kuithitwa abatithia na twatangithio atwamenya kana mulio ni one time yes no kuona maisone wa mwana wa DP kweli in future in 2027
nondo maisha moma yu bageni anything lo ungoletie Linda Mwananchi ODM ODM unless ma unite maina bageni power ya kwicha kibila cha Musumbi nondo cha munini wa Musumbi nondo the best meka ni kwikala me united nikenda ukethia mena bageni power no mwana oitikile kana kula cia ODM ona kaundi chama kinene timbinge munosu undu withia Musumbi none aile kwicha deputy president wake ula ni Kibira Kidiki nikenda ose timu nene etena no tondu muna kwitha na muunda museo ukekia unesa lakini ile yakwitha no ciao yuka sisi ambomba no ila ciumba na wani timu ya ODM ni mbomba no ciitha acilie kwete Musumbi lakini ikula cia kunwa withia ni maina hete kuuga Mount Kenya mundu Stephen Kalonzo we ena Gachagua nituonete Mount Kenya maetete Osumbi for the katika Asumbi la twithitwe namo majority methitwe maumite Mount Kenya kwa Musumbi kwisolecha mundu umite Mount Kenya itha je bina kwa ODM no ngona o matona ucio koba makoko kwiyungona ito nundu mu pasoko weyolo na kindu kimwe kiundani nundu yu mundu ekilia eyo nguma eyunga na timu esu akai kwake ground akakunwa one time aijalishi umete ba ukayuke yo wewe one time uye maanishe ground pala ikula siuma yani one time alama lati chembesa na mwekwenda mwene ndende na ubinyeki kana mumande the state house yes nuko na tongo bebata watongo kwiya uteti wa siama na kunena na wasio mutazi opposition ni ngwatanio ya siama mbingi lakini paina ateti anuma ndino opposition ni manenda muno zone kethiwa ngaliko cia Mount Kenya kuti ya siama na kethani kuti ya siama na nuwona mai lite kuya ndizo ni nyesu kana uteti uzu wa siama na kunena na wasio omwe beti no mpaka yuta tamba ya mukamba tukamanya ithie twayaba na kindu kiki tawa multiparty kwisakuka chokie na kaumwingi witiko mwingi wa thakame na hasara ya mbingi muno ni kindu kisio lakini Musumbi ula wivo eoneka atenda uminana nacho na endo uminana nacho nundu ni wese kana kwe multiparty mbai imwe kwisobi mbai kwikala simbi nekeku nebina lakini ayete chama kimwe kimaanisha kana kindu kimwe na andu maithauka nacho na no mwana ju andu maituma manyepata wa chama ni mo Raila ndai mu neitha atsindeta osakwani lakini anekalanga ukewa serikali ya Moi ni Yesu amwita twekalanga serikali ya Kibaki Yesu amwita na serikali ya Uhuru Kenyatta Yesu amwita na serikali ya Ruto inesio mbidi oyemwete twisiga na Ruto no mo anena akasia watata munwila Uhuru wetie Raila lakini isiri ni kwitha ODM yitha na kindu kitawa numbers na chama nicio itha sino semi wa mwitha the minority side kana mwitha the majority side na the majority side ni itha ekwite business ya serikali majority side ni bwa serikali na ila twoka twakengwa tuleche chama undu ngona mundu mwengi mutuse masembie maleche chama cha maendeleo chap kila ikina ina MCS several na nikina ina MCS MP several yukune ku weekend ukamba maundu ni mama utipate kwa unethia chama isu ethani maendeleo chap no yumbane na Wiper maketha me more strong na matita na more bargaining power kunge wenu ya chama kwitha iendea na kwikalata cie kwawa twailo umelea piu na ndiku ya nyeyundie ise ubwa
na Eldoret ebinda yu na kuna biasara wa uthosia mbemba na chama kiu kiiseugwa na Eldoret na ndwe kindu kingi wa uthosia yu kamba tukuka kengwa cia mayiba tai yu yondie iseugwa ndwe kindu kingi wa utamuka na twa matula twaikutu onthe lindwa mikenda makwate unity is power makwate bina wa kubagini ni mombanie na masia yutambai no mpaka twithe na chama kitu na musumbi ula twinake aikiria ni woka na chama kita wajudie na chakathiwa nundu wethi ya chokie na saimbo yacho ni akami na wethi ya kibeti kitie kina kami musi kosi we ni mwana kaenda kamanthi wa chuma kabibigwa na kenzilwa lelo ni bau makomanio ni manzia kuona nyakana zoni yesu je mwene na ito no mwana yu nundu ni no nie maendeleo chap ni kunziwe na yeke wa mubuko yu no mwana ndu moke jiba tweyombe bandu beta wa wiper dikenda yu twethe na pinna wa kutwa yumbe baya twethe na binya wa kwitha na MCS twethe na binya wa kwitha na magavana twethe na masenator ma women rep nikenda twethe na bargaining power wesa kuwa mundu wonde yu kukulia kanae kuya twitha tukwete siasa cha chama uzune mundu tesi ngalama ya chama chetha itebo undu tukabinekeka takeka yu twina ambunge meanite miswade mwenye ubituka mbunge ya ubineanende ibitoka keka twina ambunge meanite mwene ndetha binekekete undu binekekete keka twina ambunge ma MCS meanite county assembly ya Nairobi andu maitu maitha mathinio no mathinie maitha maikala kikoni kila no nie maitha maikiluka siwe njunu no nie metha maneno cia governor Sakaya either you at a thing of the past nundu twilithina ni nundu twina namba ila cia late kou ona kuiba you etha we soania kana cha maite bata kuma yu ambeyo ata kwa jandu methe cia man nikenda withie ni metha na bargaining power na ni metha matona kwitha matetea andu mo mena lungu na chama kila nguweta yukwa yukiona nije kina musimamo wa kwitha kiungamite no cha Wiper yes nukuona bena otonyo ndo maendeleo chap ina konziwe nukuona President Ruto tawina isile ya kwenda ukonza ODM we kwanza isile yake inene na ila wakwatie Oburu Odiga na Gladys Wanga tamo atongo imacha makiu ni wayana manya mubango wake ni weania yana kitio senga ilono ni anduta Winnie Odinga mo kila na wethi ni mekwasia aye na chama kiu kiunditwe na misingi ya utete ya enendi na kitelika maundu ne mako iko binya ya mwenendi atelema ni nayo a very well calculated move lakini njoko mutelemnya katika cia mwiso wendi aju ni wasenga nundu ba Sifuna ni wetha ikanania Babo Wino ni wakanania na nunesi niyo kwitha ni option ya kusueja numbers ila si na yethiwe cia ondoka cia UDA lakini yu nicho gitumi ukuona mbiye kwika mibango ya kumanthia namba ciana nundu nicio ikindu nukuona ona ilache Waitito kamiti isu ni sign of desperation ya kwithia yu musumbi witu enda numbers kwa vyovyote wetambia Waitito kulaiko kwa Waitito na kulona mioni olechwa na bond kuna sukumiwa ni ona kwamba kubinewa abinetwe nikenda ebetange kwa United Opposition na abinewa na ya mwiso nundu ilo bineiwe muno yesie kumbidi wethie ale elie misimamo yake kuo na uma na ndeitha itwika o president openly ndeitha imubwa openly kuo na inzie mmoja umubindiria na niendo kuhesabu je nemeisie bina nijo kuona chama ta maendeleo chap yikonzwa ho tawalet ikiwa mubukoni nibe ukunzwa twama tuonde tutwa wetangula tutwa Mudavadi twama tuonde niti ukunzwa chama ila ite uko kunzika si beyond kukunzwa kimwe kitawa cha
cha Wiper nundu tukatwika yo na itwasioka twende kula kwe musumbi twitha twende tombagi twitha twendete ukunzwa twikiwa mubuko twithele tu support UDA twitha tutasia twiungama twi upande wito ta Wiper Democratic Movement na neto ise chetu kethia kweyiunga ne serikali wa kidogo His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka kasia ni watu wanelela serikali ni omundi kisebe kisanya kithoka kikasanya pio nundu mwenendi niwe waisi one time kwa huyu ayemeba na emeba na condition imwe ya kana tuendete 11 kethia tikuthie 11 sisi tunaenda kivyetu ta Wiper Kalonzo etheba mpaka ndik tukabike twende finals nigenda yuithie ni indi mubila ni wa mwana penalties pa uithi ya mwabika finals awards without likile kwa awards kuutwe finals twitha twi kwa awards kuga kamba maitu melumye twiyandikithie ta kuni makula na twisisia tene to identify andu aseo atonyo tuthukuma mendini wa ngwatanio ila ya mukamba ya Wiper Democratic Patriotic Front yes na ando methito mekulia indi opposition yetelete chao ndo mana use the flag ara ulo kwithe munini wake no ni kana twambia kwipanga tene ando methito mekulia metelete chao mbeti siasa yenda hakele na be kelele utaenda nasia na njema na nondo ni twisi musumbila twina ake ni musio kwa hesabu ya siasa saingi no bithe ya mundu kadi kwa kila jabata ni kwamba itha twi united na la mesu sisi sindu kwa basa na batembetwe ni mekwiwika Kalonzo ni uteka Mombasa ni uteka Ukambani ni uteka Rift Valley parts of Rift Valley ni utho wa Kalonzo parts of Luo Nyanza ni utho wa Kalonzo na parts of part mbingi cia Mount Kenya ni utho wa Kalonzo na Ilobi ni Kalonzo ni uteka nesa kwa unundu uone mundu utona uteka kila bandu andu aya memeno weta tene kuya withie ni kenda withie nundu isabu yene kwe kwa ndungi tukewe chopa ni etha na itilabu na wetha ni etha ilio ndungi ku nenzia ni campaign tool ya kwetha pakiletu au na bekala beba pakiletu kubikia twese indi kubikia kona baya ukasipitilika nesa ila moi era ya moi ya thela tuotu patiele twene usakwani baya niwe wewe the declaration kana Kibaki tosha na wabaweza kuka declaration ya kana Kalonzo tosha kwa nundu ni kindu chona ni chenda lili metele na ndu maitu methe matena kwikasu nundu name njima pekelele tenda o mubango na kaone wa mabuti tela no mateane na mabuti andu mona osindi tawe kwathani osindi we kwebithani kuba ko na webithete no tona ida we mwathi musio muno kwete buti lakini uyoka kwa wanungi wese kwebitha wa ukungia agita uko gukuna na ateze kwatha kwa uyu ba ni matter of kwebithela musumbeo na kwebithela timu eno ingi kwenda asaliti ame kwenda thosia mbai na me kwenda thosia ndi itu ya Kenya nikenda tukoma bithukia twina candidate tona kwitha amalechande tusioke ba kilioni bunge cha Kaiti yes tena leo wetu ni serikali akatewekiwe kumbeni wepo inde taisu serikali ni ko ba kwitha na leo wa wililikana kana mbu ambetoku kana season betoku twina kwa tangetha beanu na serikali pep kilio kimwe kitha zaile kwika cha gwikithia mwene ndi wajo ni musobeku na no sietwe mabatani alamake malasima umuwele
kuni nisi kwi leu waile kwitho na release yetwe woke kutetheesya andu maitu na no nasie leusu onatika itibe boka nonete maeneo ala mailita me kutwika serikali leusu yaswa no ithio tumika huko na siasa na kiunyita ta mwakilishi wandu ninguleana nacho nza tikendo kisio na tikendo waukethe ya yo ngwatie kendo we unenga ona Biblia ne ene mayana ikiwa we bola kini mayana nyindi kwasyu na asiai uleu nzelo na yeswa na ugo nilikitwe siasa bo kwangeleka nunonie constituency ya Mboni wetweka ni wathio chwa ni wanenga nwe ni mundu te muyumbe lakini ndo endeke itie kibela cho jumbe na saidi ya serikali ainewe legusu kilioni cha kaiti nitukuona PS Terimbaika ayenda kuosa leusu natwike nitawo kunya yesya yes nutonya ida ndiye kula kwi musumbe akanena atukanewe leu lakini leu ko kindu cha kuko indi yosenge ngewa indi yuambo bingi wa yunga yekai ule witha wembie wake kwa una itietha bele unene wie MP wito ibinda ilo na nenga nae uneka issuance ya basari sia bandu beta wake ebuke nene wia weta sia bele ubingi etwe na no kuyikutula yekombe which was tinde tonzio ituma kwa mutongo yi nundu ni wailete face oteri edani wewe ubingete leu akamupace of politically kana mandate ni alone ngetwe ni serikali no are is okolio mbungeni akokilia statement amanyekana amanyeweteri edani leu waetetwa akwikata na ubingetwe niki ende leu waile kwitha gwo wikuna siasa no tonya kwitha waetetwa ulika maskulu ne no to wambo manyeka waetetwa akwikata twikakune siasa na nza andu maitu kuwetha ni kindu kiukite cha utethia andu maitu manewe na no nasi ni thitwe ondiona sindu ite umbendesia katika wa teri na MP witu Kimilo nundu onthe ni ana maitu makaiti na ila tukuona teri aikomana na Kimilo na maileo kethania na kwa ni asia Kimilo eba mbunge aithunja sindu na keteri nundu nukwatie mwanya wa kwitha baya be kuvina musumbi athungili sindu sionthe ba unaiyoka na inde twabika 2027 majoka kula kuyenende ona nini kulia withie ni mekala no teri ajoko babe akamba twekuiga muyo twabinyeki aoko babe waiba tukune muchujo waiba na aisindana na mundu Kimilo nuno ondo nyina tata MCA ngetha ndetete yake bila chakwa cha MCA wake na chama cha waiba na ngatho cha wondolo kenda tusindane ndino nominations nikenda bosola musio atwaisi utongo inambe pesa awithi ya jutwa ile kukwata na tambai nikenda twike kila cha elite kundi enda yu ndi kuona beba tawaterie baaya ailo sentius musumbe nesa sindu ikoka malelo makoka na aikwatiania na Kimilo withi eneo mubingo ya twendo mundu no twikulia makulia tukulie we PS ila we PS pelelo we ba wake umete katu wao kaina ku ngude na nemo thoku we kiata we PS MP na ku we kiata mundu taika imwa unite ile lozio kamechalami pengine otuka mandhondo umwe kwitha MP molote no longi atithe MP elected na ithio na onthe matitha me occupied ndini wa serikali kwa nundu kwa serikali ye mawikalo maingi maikamboli ko kaunu nundu kaunu ngumisia mwene ndi malike makwatane mambo thukuma na maika kila cha ilete na 2027 tuwe na kindu yes yondo na masa maitu masemba egulu vitu ya mothia atongela mate serikali ni kana lama kwenda kwa security bila 2027 ni mailite kunewa maendeleo makathi kule kwa serikali ni makaete ya mwene ndi kana atongo yala sagwe makilio mbunge kiuni mama ilite kunewa maendeleo makatoa hizi desperations ainge call ya for desperate actions muzumbe no kwenda kula sia kundu kula United Opposition yekwete na nundu United Opposition especially kwa andu ala memusimamo mukale His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka makwete isio muzumbe no mandate nzia sionthe sia kwenda kuonania kana ne kwenda thukuma enende lakini elewa mathukuma nundu
mai mutwikite na yo imantha andu mailie kwitha mailie ta makechi kivila na chama chake ai manenga isindu ila si wadamaini na si kwenda kuonania kana kuvinia ene ndiala atongo ila sakwe yukangelekana ithani ni sakwe to MP na ni wosa mundu ungi akatwa isindu ila na ilo ithanditwa ciumite silikalini ene ndi no mene na ni uleo kusakuia kwitha wapimeiye mutongo ila nundu kwita kupotia mutongo kunyi ndio twiko vanini atongoi alama te asakwe either ndete akakwata kindu cha NGO kana kindu wetie kwa capacity kake it's okay no aete ene lakini kekethe kinzi ya kuka kwikala te kuandamine kana kuvudia ubisi ula wa mundu la musakwe na ndicho kani challenge andu ala na mwasakwe maikele liu withia kindu niki chumite silikalini na ni waya kachuke kuka takieti wene mundu te musakwe okikwija kanacho umila utapia andu kindu kiene cha NND ya kinyenyu nikenda withia andu mainesa kukengwa mone tapeu andu meno tonywa kwika sindu matiasa kwe na no camera tricks no cinema si kwendeka nikenda withia atongwela asakwe nimabinyewa nikenda musumbe uwe bobo eso kwata mwanya wa kwitha awala kula cia United Opposition lakini nito mwene thesi tumwene nito mwene tumikile tutasia kusia muthia kwa musisi yoto Mutongo TV ndeto ciakwa cia muthia ni kwacia nina atana muno ni unenania wa kisese cha Mutongo TV na kuosti wako na nina atonga mubea muno na ninguendea na kuendea aciaisia ma Mutongo TV usiisia museo wa lungila itialete o munthi na kwenda na itese tai ila maisi cia na metha matitweka nito mama kwata monena nyata atwetha namo na maende na kwitweka na ndo maito namo namba ya mukamba kula kuonde kitese kiki kwete ni kulia twithe twina ngwata ni imwe ya kwenda kukombwa nthi yaito ya Kenya no ndo suisa kuka kwikwa ni Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka na ndo makwa ala metha meithukisi mumite wodini yake ndasi ebinda yemwe no atu mantho mwana tuke ku Mutongo TV patani wako kayuko nenea siasa loko cia bauke na twiweta kila twikita andu maito ende nondo nene sindu mbeke na nisi thacieneke ni mathuthia maende na ondwe kana kunenge mugu ala manete wa kumathukuma na mayende ya naumana kana ni binda mbua na mesubia na kibukingi kila kiukite na mbua su na no ni makuli methe maisubia sindu ila twikite ta malelo ni ndikwenda kuona lelo ciekewe aitwa we ni kiugo andu meyo mathucha kiugo nikenda withie twesa kuka kuitema twinethia cia thelile kwa ni mende binde cio na nina atana kwitha ni nthini wa Mutongo TV asante ni muvea nondo akuka kunenanya na ciaisia maito ni kwendea ociaisia wilungu sirila cia televa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba no itho na muthenya wa kwaila